Kao porodica moji bave se, u stvari ne pamti niko djed, roditelji bavili se stalno i mi radimo stalno, ja i žena. Djeca pomažu koliko mogu i tako. Znači, ja i ne pamtim koliko. Pamtim 45 godina jer radimo mi od kad ja pamtim. Rasadi se prave zasadi negdje u 2. mjesecu. Zaliže se sjeme, neko sadi u one klasične prvošnje rasadnjake, a neko sada sadi ove Virginije, ide na vodu. Sadnja počima kod nas negdje kod 25.4. znači u brdskim krajevima, do 15.5. u polju. I sada gore blizu kuća ako ima malo vode, voda je dosta skupa. Sa vodom se postigne uspjeh i bude kilograma dosta. Bez vode, čak ove godine je takva suša da to vrlo bi teško i preživio.